Kublai pi baru kini longi kubor bam takasngi. Kamis Meghalaya Organization Hagashatri Jangga Meghalaya Youth Tourism Development Society kan Pynlong Biang Sachisian ya karinsan jing ya kop Thei Briew banilla bat bakin saitam kajilla. Ne Kamis Meghalaya bat Miss Teen Meghalaya 2023 haga khandai turik unai lor ha usosotham auditorium. Shuaban poisha kathuk final jangga Miss Meghalaya ka society kan Pynlong shwa ya ka Jingjied ne ka auditions ha ka khat arturik unailar ha Meghalaya Youth Hostel Shillong. Hadin ka Jingjied ki ba job kin net yakun final ha ka Miss Meghalaya ban Miss Teen Meghalaya shu ka final ki te ki bla job kin net mi khmat ya ka jilla Sharinsan regional bat shakari. Hakarin san tamasa kandan ka jingpin inam ya ka riam ka bent da ka butterfly clothes bat accessories na lor kata ondan ka jing ai khusnam nong job ha ka song tingka komba arpon prapolak tingka ya kati kata masa ya kop Thei Briew la pelait bat ba da ki khot ka Meghalaya Tourism Youth Development Society ki ba kinthop ya u Dominic Savio Dingdo ba Daniel Khongsit bat Shanbor Khongla.